Ola ate imandeni ya Kiislamu maende na kutania siku kuyo ya Idul Adha na tuimendea kutania muthenya undu vailite na tuimendea mauseo na nyeni ta Faith Mackenzie wa mutungata yambililiani kana makilima ate imandeni ya Kiislamu kiokoni cha umundi ni matoa isia mboya sia kutania siku kuyo ya Idul Adha kiwanzani cha Tononoka County ni ya Mombasa. Dongo isia ndeni ya Kiislamu itongoiwe ni Sheikh Abu Gatada ni sia kulua Aislamu mabikiye kwithiwa na ngwatanio na kutethia alama tetonya tanzia imwe ya kuonania wendo kwi ala andu angi. Angelina Mose na inge wakwa uliku. Maana ati imandini ya Kiislamu kiokoni kia umundi ni matoa isia mboya sia kutania sikukuu ya Idul Adha kiwanzani kia Tononoka County ya Mombasa. Sikukuu ya Idul Adha itanewa itina wa ati imandini ya Kiislamu 10 mboya sia haji musini Mauvoo wa Maka. Sikukuu ila itanewa itina wa Mei 12 ya kalenda ka Kiislamu ila yambatana na kudhinzo tanzia imwe ya kuatia Mauvoo sio mandini ya Kiislamu. Ndongo isia ndini ya Kiislamu itongoe ni Sheikh Abu Gatada nisi akuli Aislamu avikie kwithiwa na ngwatanio na kutethia alama tetonya tanzia imwe ya kuonania wendo kwiyangi. Siku kama hii ni siku ya kusikitikiana, kuwasikitikia mayatima, kuwasikitikia mafukara, kuwasikitikia wasiokuwa na uwezo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea ibada ya kuchinja ili tuweze kuwakunjua kwa vitoweo wale ambao hawawezi kuweza kupata vitu kama hivi. Za kutekeleza ibada ya kuchinja, tunafata sunna ama nyayo za baba yetu Nabii Ibrahim kama alivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kumchinja mwanawe Ismail, kisha baadaye akamtolea kondoo awe ni mwenye kumchinja niaba ya mtoto wake Ismail. Ndio maana tunachinja siku ya leo tukiwakumbuka watu ambao kwamba hawaji amama ati imandini ya Kiislamu na alama ya vika kuthoa mbui muthenya wa umundi ni kana mathinze na kutania sikukuu ya muthenya wa umundi ni maweta kana thoa mbui sokoni wa mbui tauvandie muno. Shona na mbuzi mzuri ni ya kienyeji, utakula ni mbuzi tamu, lakini sasa kulingana na hali na vile kulivyo soko liko hali yake liko juu sana, na watu tuko wengi pia wanunuzi hapa na kila mmoja wanunua kununua, na hiyo ndo hali. Na mbuzi ukitaka ni shilingi 10,000, 1000 kuendelea juu na 8,000, lakini mbuzi ukipata shilingi 5,000, 4,000 ni mbuzi mdogo ambaye hafikishi hata kilo 5, kilo 6. Kavindani kaundongo isia ndini ino ya Kiislamu ni sia thingilila kana tavate na vata wakusa kuwa kadhi wa mundu muka uneni ula withi tovo kwa ndini ya Kiislamu ayoweta kana kuyana na ndini yo akata mata ili te kuithi wa kadhi. Mwanamke hafai kuwa kadhi, mwanamke hafai kuwa kadhi, mwanamke kwa ujumla hafai kuwa kadhi. Hilo liko wazi katika sharia, lakini lisiweke katika mjadala sisi tukawa tuko kwenye chuki sisi kwa sisi. Hizi chuki ndo zataka ziondolewe. Dini ya Uislamu ni dini yenye maadili, na jambo la kumchagua mwanamke kuwa kadhi katika dini ya Uislamu, jambo hilo kwa hakika halina nafasi kutokana na maadili ya dini yetu ya Kiislamu. Gilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Tuyende yani kana atwa imamo sia bodaboda kuya kisioni cha mwingi ni maweta kana mayukwata usese yula wailite mayuweta kana maundumasi ko itailite ni maende na kuongeleka na undu ula utuma ala mekwatikana maingia methiwa maibebwa kana kukunwa muno ni enendi yu atoyasu mamota ni makulia mobisa makuikithia muwo kuongelanga usese inundu ona motasio ni ungewa muno na amwe alama ithoete na loni ona maiminite kusiebea. Lina Musangi ni mwandiki witu wa Mauvoo. Imatu moto musini wa mwingine makule mauvisa mausesei musini mavikie kwikithe kana muwo ni wethi wa ukulu uwo muni etandithi aiti na musi uwo mwingi kwithiwa na siko mbingi sio vungulu wa muwo na vala enenze mavikita kwa Samia mwakone na kuwa esililwa ama ungei monene na kamemeka yaka mabisa kama tongoi ni maseta na ingo kulia anene alama abana kwitu imatu manza security imatu manza security aba mwingi tuthukuma boda withi twena wia unge wengi bie muno mpaka wa mota na tumata twingi thatu twaloni mundu gaka kwa so na bitongi limba uwe na azara kwa hiyo kulana na maitu withi imatu manza security mbeanu wewe thatu kwa no tuko twena wia
na tuenda kunene ubo wa usalama kana security ba mwingi town anu ma boda usalama wanu ithi twa muthuku tuenda kwasia alama kuuze kana usalama matunenga usalama wa kutosha weza kwitha no tuthukuma utuku na muthenya ni kwitha ithe twina kibalwa na kibikibila tuthukuma nacio twithukuma utuku na mabindange ni kwitha kwina mbanga mbingi twenda kulia alama kuuze kana usalama mwingi central matutetheze utuku 24 hours ma provide security pa mwingi town weza kwitha mayuthi ma boda methukuma batenda huya nikenda na makwate mbesa cia kwithia family cio na cia kwikia biashara ingi na mundu wonthe ulo kwikia siasa katika security yitu mundu uzu withe twamusakuye ni winukite twenda kwasia mataala matothukuma mwingi town matungiwe nina timu no nina cheba ibinda nila wana boda maende na kuthukuma nimezite kwithia maitwa makastoma bandu ikokunu kwiki bathukanganyo na mateleba ma boda mathi kwetelwa na andu alangi na kute ala matenda kunwa ukwiza kwithia ma boda ni maende na kuumiswa ko ithita wana boda nitukulia bwana MCA wito nuno nitwasa kwanie nitunengwe security ila ya ilite engwenda boda mazobe muno thitwa thukumba kayo kuite kongi mwingi wa moto thele kuma musini wa mwingi kauntini ya Kitui nguripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Kwa kila haki kuonekana takwithiwa na kulea kueleanwa na maundu kosa nzia ingi nzamani ya mokili ya LSK yu nzamaisu ni yandikie masietwa ma alama tonya kwithiwa mayenda kibila cha munene wa nzamaisu kana CEO na bala interview ibangiwe wakatano wa chumwaki maboni meweta kana katiwa alama na wetetwe kususia mwanya usu ni bamwe na Mutua Ngumbau Nzioka Juliet Okoth Jakala na Josephat Mutunga Mutesia. Sawa. Naende mwandiki witu wa Mauvoo Benjamin mwaka kuma musini wa ilovini wende na kuthinikia ngewaisu na nukwithiwa uimekwata kwa uliku mwendo wa saumwe na nusu ni nthini wa Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV na yundi tuamba kosa uthiumo wa ndatika nini ndukathibasa nituciokethetie. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo 1Pm tufikia kwisila nambani ya simu noti ina kenda ile na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingeno ona kusiye mukeka wakina mukeka usiye wa ukomea tumena ni wa ukomea hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ndo ni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mikwe wenda wabaluka pyo Muto na kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isuto na kuongamia kigo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele ro kitungu kibanda ana mana kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi Mbunge wa Kitui yaumire ni wasuwa mwandu Edith Nyenze ni wambiririe seso ya kuandika
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi yake la muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo 1Pm tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi Inge naona kusiye mukeka wakina. Mukeka uzio wa ukomea. Tumena. Ewa ukomea. Komea hata mundu. Kwete ya mutaalamu tukanena nesia maondo mawimi na toilet transplant sasa nata. Transplanting by sauteka provided with the ndoni vena pa outright in the field ni wet. Nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo. Muto na kwitha imonda flat muno ugethi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isuto na kuongamia kiwo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula siembesa ni mazia siembesa wasia wa mwimi. Mukamba aisye ngundi yambe neyo kau indi nisia wetina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo Betha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani ginyamo siye ni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nondu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mea mavyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV watanio ya mukamba nitwavika Biblia ndito yanga hiyo sea kilungu cha kana muswatha tatu ya sia andu makwa mea ni kwa umani ina munene ni na mutethe kunusu na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako Chiva nondo wako kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu sia maweyo nikenda tuthuthanie undu tutona kwa ilia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wiyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Moto inombete sia timwe yaku niota nekata ningi niota iki nikoibe yake keve mutsinga wa ula nothie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine nothie bagwa mitango ndipite yu niota ina bathi kwata hiko nita kota ngakuiba kolona ya vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa nyanya 1. Ni
na udhocha ingi tutambanie imwe muyumbe wa kitui cha uthuiloni wa SUA Edith Nyenze ni wambisi walanio wa kuandikithia ibande kwa enenthi wamwe na kwiyandikithia kwa chama cha Wiper. Iseso yu yenambiwe kisioni cha Yalatani na sokoni wa Kangondi ila si wodini ya Mutonguni kilioni kiu ainena ibinda ya iseso yu Edith Nyenze nuwetie kana yini ebuso ya kunenga mwenenthi mwanya abikia na kwiyandikithia na kwisakuya ndongo indini wa mausakuani. Mbunge wa Kitui ya umeloni wa SUA Mwandu Edith Nyenze ni wambiririe seso ya kuandikithio kwa enende makilio mbunge ki kwa saivandi na kuiyandikithia takoni makula wamona kuiyandikithia ta memba machama cha Wiper. Iseso ila yikuendea kwa siumwa ile ni seso ila yatwa iwendini wa soko wa Yalatani na Kangondi wa dini ya Mutonguni. Ndini wa iseso yi Mwandu Edith Nyenze atiania maofisa ma kuandikithia ivandi na maofisa ma IBC kuma kilioni mbunge chu cha Kitui ya umeloni wa SUA. Ebinda yeno ni yu Kalonzo ni watu otwa nondo yangunza ila nene twa bunde izi siasa na niyo itonya kuthengeania na usumbe tebe ongitu bunde iti kukambani nake twi mutonyethia tutena kura na kamba maitu twosete kura nini pio ithio onze tukazia twose ikura kamba wizete atwina kura mbingi pio lakini twosa ai twithikoba milioni 1 kendo na ito tukosa ithio onze tukaumila ithio onze ona ndo tubiche milioni 3 milioni 4 na kwiza ithio onze ni twaumila pio twakuna kura na kwithio na mbai ingezio tunenge ndaya. Ainene iseso ni yu Mwandu Nyenze ni waweta kana kilelo kinene cha iseso yi ni kuikithia kana ekalima kilio mbunge chake ni methi wana vinya wakusakwa atongo yala mekwenda wamona kuikithia kana wosi uwa ivandi ni watangia mathina amwe ala methite maikusi wa misini tawaiwa mali wamona kukuna biasala na yu labda mundu ena kibande mundu ena kura na kana ongende ena kibande kana kura wose Nairobi onge wose Mombasa onge ose kundu wathukuma ni mukula cyane kenda nayo tuke tusenzie muthenya gwo munao senzia ethe ndose ya Kitui West ya manyu kana ethe na kundu na kiba ndwe na ikakula na okakula osa nondo cio yeta wa democratic right ya kukuna kura democratic right ya kwasia nenda mundu ngania ethe mutongo waitu na kendu munyuba utena kura twezu ina moya tuiye siasa mbaya maisha. We are blessed to have officials of the CDF office, national government CDF, because we are also cooperating with them. They are major stakeholders, together with the officials of the registration of persons, civil registration of persons, because we need to register those who have attained the age of majority, 18 years and above, and we believe there are very many. Ngili vote ya Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV nyeni tawa Joseph Kitheka. Naindi tuilika Mutongoi mathauni ni kana timu wa imwana wa Mbukoni FC ni maumia wetano kwi silikali na andu mangoya ulau kumaililia kiwanza cho cha Lilongwe Stadium maitata kana kiwanza kiuni chanangikite muno. Ainena na Mutongoi TV mathauni kocha wa timu Usumu Tuanzivo ni wasa silikali ni bathite muika ayelesia vena muisio munene wa amuika kwikuna kana kwikonia ndawani cia kumila kumana na kwithiwa matengetwe. Daniel Mongela ena inge wakwa uliku. Indai Super League ya mbeye na anakema timu wa Mbukoni kukutha timu wa Manzambao ile kwa kamwe yu anakema timu wa Mbukoni FC ni mokile kiyo kwa silikali kusauve kiwanza ki cha Lilongwe kila methi tumeithaukia kwa vinda yasa kiwanza ki chaba ukanile bayolu ngaliko ni nuona be muthanga ula umundi ni watu tatisa na no kulio kwa tongo imaitu isethi ai ni muthango zino wabetwa nundu no tutsumbu ela tukuna mubila nundu witirwa kiwanza ni nthini kila kingi chake liwalile kiwanza kikitu kivyana ni kithuku vyu ona player no atulikile kubyo akatulikila boku nundu nikina maliko
na tuya kwa serikali ya kaunti na serikali nene itutemeke kiwanja tusobise kiwanja nikendana kama subike anake matimu ila ciithitwe cithaukia kiwanjani ki ni Mauvoo matimu ya Mutironi Sport Inn, Baraka FC, Kazinga FC, anake machanganga ovamwe na timu ingi ila ikomania kiwanjani ki vala yu kiwanja ki kithitwe kiende na kwanangika kitosovwa kwa ivinda yasa na watoto sisi aba bandu bangi be kiwanja na chanangika mateo tusovesio ketha ye muicio munene kwa thauki ila ti uthauka kwa uti kulia mabikio tusovesio na etio shukuru anake ane mekwelezekana mathawa ni mumakwatanasia anake na mathawa maema usingatiwa anake nimeeleluka na maisioka makosokosoni makutumia ndawa cia umila walatinena na kochi wa timu ino ya Mbukoni walezekana atongoi ni mailite kusuvia mathawa nikenda kwikithikana anake ni maendeana kuyana tikule ukithethe kumila sponsors ingi ikongelela na timu ingi ikongelekela nikenda at least tikekalia anake maitu nesa kana tika maunya maunduni nikenda ila te uthauka mubila nutona utethia anake muno nundu nutona masianisia na mauthuku maingi maito thi unywa bangi matito thi kama maundu angi mathuku nimetha makwati we binda ila metha games na games ni nzio nundu nituma mundu etha na uima wa mwi na ketha fit aketha sawa no kitaithia ndatona kwatwa ema umetuki wengi ukulio ni wenye kwa atongu kwa tamba timu hii na kumatethesia kuwa kuasia mathau uvila ovumuna kwambililia ligi ingi nikienda kwikithikana mathau na talendi ni ciendea na kuyana ligi itawa Super Cup tiorganize itawa Tailavu atongoi mako uma ya tu organize ya league ma organize ya tournament ko utonie no se yote kasovia league ukethia athauki membezi na team siembezi nundu watoto sisi ya league ya FKF ila yevo ni very expensive kuito ko register. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kiwanzani cha Lilongwe. Naindi musiaisia kangu tunge mubea wimwanya nundu wa kusakua kwenda nena kwa thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa Samonza naindi oingi kwa alama ndeni ya Kiislamu tuimwendea kutania muthenya wa Idul Adha undu bailite na mauseo mangai nyeni twa Faith Mackenzie wa Mutunga siongama mwendo wa saumwe na nusu withi wa uikomana nake Veronica Siombua au ningelelie Mauvoo tondo methi wa manato wikia mesani yitu ya Vilingi wa Mauvoo tindanesa.